Riap Mahita Jongjong, barisan prosesi memasuki ruangan. Hundul Mahuria, Horasma Hubaninas Ciam Bapa, Inang, Age Nama Poso, selamat hari Minggu, tarpuji ma Tuhan, namambere panorang bata, boi riap usehita igarejahon laho beribadah. Ibadah ta panorang on aima memperingati Hari Bumi Sedunia. Anjana tema perayaan Hari Bumi Sedunia tahun 2020 on aima Invest in Our Planet. Presiden na membidangi gerakan lingkungan dunia Kathleen Rogers makatahon marhitei na iperingati hita Hari Bumi Sedunia bani tahun 2020 on, maningon lambin roh ringgas nido hita menjaga tano on. Ganup jolma sonai age pihak pemerintah, pengusaha pakon masyarakat, maningondo riap martanggung jawab, laho pataridah kon dukungan ni, lau mambaen sonaha ase tano on, tetap ratah, gokdame apa hapitoran. Ganupanin boy saut aima anggo marsadan yur hita mamikirhon apa makobashon in ase jorgit sidea generasi na mangihut nalaho manoruskon mangingani tanoh on. Andohar marhitei ibadahta panorang on lambin iboto hita ma bahasa hita halak na marhapor sayaon. Pagurini kuria GKPS na maningon si pardihut do HP lau martanggung jawab menjaga tanoh on na ibere Tuhan bata nagabe si ia nonta. Bani nama muka ibadah on na berema panorang hubata laho bersaat teduh marhitei tonggo pribadi buka hitama. Amin. Riap Mahita Jongjong. Ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanah on. Amen. Ham Jehovah urupi hamma, ham Jehovah say manupak maham. Pinasupasu mana roh marhite goran ni Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo Mahita. Ham Tuhan na ibata nasangap anjaha marmulia. Hamdo na mengatasi haganup kuasa. Janah na paluahkon julma humbani dosa pakon hamatean. Doma isuruh ham Tuhan Yesus Kristus, rohu dunia on
marsitaronon bagal rosimate tersilang, laho manggalar utang ni dosa nami. Paahap kon ham ma huban nami bagal ni holongmu marhite Yesus Kristus, nadop sirsir makop-kop pakon palwah kon hanami. Asesitong pangarusion pakon panjalawan nami hubamu. Terima kasih mahatahonon nami, bani namar saur ham pakon hanami, lambin ipuji jana ipasangap hanami maham, ibagas unduk apa toroh ni uhur nami. Ibaga Yesus Kristus kanami martonggo. Amen. Hundulma kuria. Tubuhan poyon-poyon itongah jumain. Manggargar manuk-manuk by para saraniin. Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 310 haleluya nomor 310 ayat sada das hubani ayat 2. Tubuhan poyon-poyon. Iberedo panondang mataniariin, bulan apakon bintang panondang borniinin, udan logo niari pagati solukin, sonin maganuk tiki pajagar tanoin, dodingkon hita ayat na paduahon. Bulan apa kon bintang
martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, sito palangit pakon tanoon, apa haganup pangisini. Diardo haganup itopa, jana ipasupasu ham haganupan. Ito tap kon ham dohanami jolma, laho manramot kon haganup tinopamuin. Halani hisap ni daging, pakon hapung ni uhur nami. Gati dolang ipardulihon hanami, hadiaran ni tinopamuin. Gariada iparsedahan nami do use in. Tuhan, holong maham huban nami pardosa. Jenges tumangdo suan-suanan on, apalagi anggo sanggah marbunga homa iya. Malas tumang uhur mangidah, segar mata ibahen. Janah gedung gereja on, dihut dohoma jenges, idahon halani adong suan-suanan pakon bunga. Baik ibagas, age na ilingkungan ni gereja on. Iboto hanami do sonaha sodapni mangidah suan-suanan na marbunga. Na jenges pertumbuhan ni, tapi si patalang peduli hanami bani suan-suanan pakon bunga on. Ipaturut hanami do hasa anjahalang iarbahi. Lang ibahen na puni, ase tetap jenges pertubuh ni. Bahkan si pata ibahen hanami do homa pot in on gabe ianan sampah. Sampah tisu, sampah puntung sigaret, pakon, sampah-sampah nalegan, na boy mengganggu pertumbuhan. Pakon, pasedahon hajengeson ni. Si pardosa do tongon hanami Tuhan, halanilang menjaga pakon makargahon tinopamu. Na ito paham laho manaksihon, apa pataridah kon kuasamu i dunia on. Tuhan, holong mahamban nami pardosa on. Jengis tumangdo gereja on, halanilang adong ida hita sampah. Ijon, sonai sonang tumangdo uhur markebaktian anggo sonon mabur sini gereja on. Tapi si patah jengis on si sonon lang pita dokah. Halani anggo doma mulak marminggu bahat mau se sampah. Idahon itoruni bangku, meja, pakon sudut-sudut di jendela apa pitu. Lang pitah ibagas gedung, ilingkung gereja on pe gabi bahat mau se sampah.
Nalang dong hinan sanggah das nokan hita gereja on Tuhan. Sipata seng Tuhan, sipata seng marsalah iap hanami manggijikon sampah igi jape i gereja on. HP doma adong ianan ni sampah na ipasirsir. Bolak tumang do tanah on. HP gabe ianan ni sampah do ibahen hanami. Parlaho si sononai pe sipata ipatari dokon hanami do homa bani lingkungan ni rumah nami sendiri. Jana hurang do hanami menjaga habursihan na mambahen urah parohkon panaborit. Sangga maneki kereta pe kendaraan pe sipata urah tumang do hanami manggijikon sampah hudalan. Makorhon lang pitah mangaguhon habursihon. Tapi boy homa parohkon parmaraan bani halak naligan. Sanggah mardalani hu tempat wisata pe hapung do uhur nami lahu menjaga habursihon. Gabe maseda mahajengeson niana ni wisata ai halani sampah nami. Ase sasitong ni lang talup hanami martonggo hubamu. Ase ulang adong bencana roben nami. Anggo dihut opi hanami manghaphon. Lang marsalah manggijikon sampah. Bani sembarang ianan. Tuhan, holong maham humban nami pardosaon. Tangar anjaha persai hita mahatani naibata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang homa biar ay ahudo si paluaho. Doma hudilo goranmu ahudo si madaho. Tapi doma iparjabolon ho ahu marhite dosamu. Doma ilujai ho ahu marhite hajahatonmu. Ahu sendiri pasalosehon panlanggaronmu. Halani ahu anjaha dosamu sengbe padingat dingatonku. Ibagas holong ni naibata doma isasap haganuk dosata. Halani ay pataridakon hitam tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hundul ma kuria. Doma isopot kon hita dosa tahubani Tuhan naibata. Ase sadoka hita itanoh on papitorma uhurmin padingat-dingat matongtong nidok ni Tuhan in. Puji hita Tuhan ta mandoding hita marite doding humbani. Haleluya nomor 115. Haleluya nomor 115 ayat sada das hubani ayat 4. Sadokaho itanoh on. Lidok ni
Buaido hadearan nibah tubuhin tongtong, bausi dirimin kujin ben urmin sitong, doding konhita ayat 8 Buaido Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor saya untain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoh on. Ahu porsaya bani naibata bapa. Pargogoh naso tarimbang nama no palangit pakon tanoh on. Ahu porsaya bani Yesus Kristus anak ni naibata na sasadain. Indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah na behalyaban marhitay tondui na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon matay anjaha itanom turun hunagoritor mulak manggolo bani na matay bani ari patuluhon naik hu surga anjaha hunduli siamun ni naibata bapa pargogoh naso tarimbang in hunjay ma ia mulak magira laho mangumi halak na manggolu pakon nadop mate. Ahu porsaya bani tondoi na pasing, bani kuria parsadaan nama pasing in, parsauran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon yakula, pakon bani haguluhan nasa dokah ni. Amen. Hundul ma kuria. Sonaridas mahita hubani acara khusus na parlobe aima membasa atape manaksihon video tonah ni pimpinan sinode GKPS. Horas, salam jubileum ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Marhasoman hatarima kasihan hubani nebatas to palangit pakon tanahon apa haganup isini. Sonai homa mardingat horja pandilon hubata. Laho memperdiatehon apa manramot kon haganup tinopani. Pada sonami dutonah parmahan yang hubani nasyam bani na i dingati hita Minggu hari bumi sedunia bani panorama. Langit pakon tanah on apa haganup pangisini ay mas layak ni naibatan sebagalan kubatan jolma. Gabe terpasu-pasu do guluta makite na ilayak kon naibatan tanah on kubata gabe rumah iananta manggolut rap pakon segala natinopa. Ito panaibatan do tanah on marhasoman bagi ni haji nison anja ipabayat marhite bagi ragam ni tinopa namar hosa jana isukupi marhasoman hagarup haperluan ni golu haganupa ni lampita mambahin hita boy mangguluh tapi dihut do mambahin guluh ta gamitupa anja hago kandea halani ai talut do hita martarima kasih pakon mamuji naibata sitopa sagala na adong jana pasangapon korani marhide nariap man ramot kon haji ngeson ni tinompani. Idida jana isaksion hita do bani buik yanan
pabua hajengeso ni natinopa nagabi hatatalar ni habag galon pakon hamuliaon ni naibata doma lambin maseda binahen ni ita jolma. Perubahan iklim pakon cuaca nalang manuktu, polusi pakon sampah, krisis lingkungan hidup, masa do itonga-tongan di dunia panorang on. Isa dari janah ia kuihita do pabuah haganu banin ai mahalani tindakan ni jolma na depan langgar parentah ni naibata si panopain. Persoalan on bandingon dihut do gabe persoalan ni hapersayao pakon hajong jongat tas laku kuliah ni Tuhan. Parentah ni naibata hubata ai mah manggulu ibagas relasi nadiar pakon haganup tinopa sedolah ho parsedahon. Tapi man ramut kon pakon pator sahun genup tinopa ni do. Hasedaon ni tanah on pakon ganup tinopa mapak perhon do hubani hagarup jolma na magiani tanah on. Idagi dunia ondo pemanasan global si panganan pakon si inumon na terkontaminasi bencana alam sonema pakon ni morganina bulit na baru. Halaniai minggu hari bumi sederio si holdo mandilohida haganup lahu memberi diri apa marpambahenan pator sahon pakon manramotkon tanahon nasalah sadani aima mengadongkon gerakan pupuk organik sebagai dalan lahu manramotkon tanah in umbani hasedaun halani unsur kimia. Idok diori Tuhan Yesus Kristus pakon holong niati ni nebata Bapa apa persawaran di todi na pasing makka Indonesia ase boy gabi pasu-pasu bani ganup tinok pari. Horas. Saudari Tangar Hitama, pembacaan puisi. Siapa pelakunya? Apa hanya aku yang merasa bahwa bumi menderita? Kalian tahu siapa pelakunya? Bumi marah sehingga wajahnya memerah. Bumi sadar ada sesuatu yang salah. Dulu bumi adalah hutan tak terjamah. Kini berubah menjadi gunungan sampah. Kita sadar tak merasa bersalah. Bahkan menganggapnya lumrah. Saat sebagian mengajak duduk, sebagian menunduk dan sisanya saling tunjuk. Sedangkan aku di sini sudah melempar handuk. Sadar nasib bumi sudah di ujung tanduk. Bumi yang dulu cantik, kini semakin cantik dengan operasi plastik. Tapi, tahukah bahwa itu ilusi optik? Barisan sampah plastik, bak catatan kecil tanpa titik. Sampah bebas di mana dia berada. Dia mengangkasa, bahkan menelan semua samudra. Seolah si sampah berkata, dunia lebih berwarna. Aku pun tertawa mendengarnya. Saat bumi bertambah parah, semua menyadari
si sampah. Dia dituduh penyebab masalah dan divonis bersalah. Masih mau menyalahkan si sampah? Atau ternyata kitalah sampah itu? 9 anak senja pun habis. Puisi berakhir untuk dibaca. Tak apa kan menitipkan bungkusnya di gereja? Satu bungkus sampah tidak akan mengganggu ketenangannya kan? Selamat Hari Bumi GKPS-ku. Selamat untuk tidak menjadi pelaku. Sonari Tangar Hitama, persembahan pujian Humbadi Nama Poso GKPS Padang Bulan.
Tangar hita pujian bani inang.
Sonari tangar hita matingting rapakon tonggo pangapition. Salam mahubatah ganupan. Selamat berkebaktian mahubatah ganup. Terlebih bani nasya matapon opeongga na martugas ni kuhoma menghuti kebaktian i 3KPS Padang Bulanon. Selamat bergabung pakon GKPS Padang Bulan. Sunai gehu bani inang pewe selamat melayani di GKPS Padang Bulan. Iri hujai haganup kuryain maka tahun selamat ulang tahun ma bani nasyam na marulang tahun bani saminggon. Aima inang situa Laria Raja Guguk, Bapak Karis Martin Purba, Gapin Purba, nama ulang tahun bani tanggal 27. Inang Meni Saragi tanggal 20 lalu. Inang Marisa Simatupang, Basardo Saragi bani tanggal 20 sia. Bapak Jepri Sipayung, Jemima Gracela tanggal 30, Bapak Ruben Saragi tanggal 30 sada, Ben Nicholas Panggabean tanggal sada, Inang Pristiwanti Sinaga tanggal 2. Selamat ulang tahun Mabanasyam, Tuhan memberkati. Turihita piga-piga ting-ting na perlu siondol honom, Kamis Putih. Ayat nomor 2. Ipa masahita hari Kamis jam onom, permasukta jam 10 sia 30. Baru napatuluhon Jumat Agung. 7 April 2020 masuk pukul 10.04 wib jam 2 kasi ulang salah kolihita roh. Ayat untuk Jumat Agung. Baru adong Paskah sekolah minggu remaja, adong mga Paskah subuh. KMS GKPS Padang Bulan turih kita na mandihuti hujai. Baru dak dana tubuh. Doma tubuh sada dak dana naboru ibani keluarga Trihoga Girsang inang Erboru Saragi bani hari Selasa 20 Maret 2020 di rumah sakit Siloam. Sehat do nyombahai age nama torasni. Pindah hun kuriaon. Taretong sadarion pindah hun kuriaon ma Mateu Andreu Saragi, anggota nama Poso, nyombah ni keluarga Bapak Hayedi Saragi, pindah hukuria GKPS Depok, Resort Depok, domu haperluan mengajar sekolah minggu ijai. Ase mulai sadarion, mau rumah sada anggota jemaat. Namangihut masalah parditon torih kita atau padong salah. Boy langsung dihubungi kita ya PMJ atau pengurus sektor AC i Padear. Naligan halani dong do ting-ting batah ganupan. Buat kita ma buku ting-ting domu hari bumi sedunia nok kanayai. Asi ulang lupa kita. Sebetulnya namin haganupan na dokter surat ijo kalang palibas ahom be. Parlajari kita mulai sonari buat kita ting-ting janah i rumah anggolang adong horjata basa-basa hita ting-ting asiulang adong hatadingan hita. Na terakhir sadarion aima hari bumi sedunia iperingati seluruh dunia totu parimbagas ko kita dumabaha no kanayai na menduku kujai halaniai. Mari kita nikmati janah cermati ahado maknani hari bumi sedunia nai peringati hita bani sadarion. Martonggo mahita. Dia titupa bamu Tuhan namar ramot kon rosi pasadahun hanami. Buy hanami roh ku rumah muon nalahomar hasadaon manombah memuji pasangap kon ham. Papasikama parguluhon nami Bapa. Asibui hasadaon nami sadarion marhitihun ni kebaktian nami.
gabi galangan na misbo hulobi lubimu. Bapa, dumamardalan kebaktian nami, janah sihol o piturus konon nami. Halanin Bapa, hamma tongtong, na marmulia, marhitehon ni kebaktian nami sadarion. Bani panorang sadarion Bapa, iperingati hanami do selaku warga KKPS sedunia. Ay mahari bumi sedunia. Marhitehon ni acara rosi prahmen no kanayay. Ipaingat huban nami Bapa, asetulimat pakehan nami. Bani namang guluh ka nami i duniaon, na tinopamuin. Jaga ramot ibahin hanami. Ase ulang berdampak tingkah laku so rosi pambahinan nami. Hubani hasedaon ni duniaon. Tapi ase haganupan Bapa berdampak domu hubani. Tema ni kegiatan nami, haganup kegiatan nami, gabi dampak na madiar bani gulmi ni parguluhon nami, na mangguluh ka nami, i atas tanahon na tinopamuan Bapa. Asibiri hamaban nami habisukon rosi hapandean, asibuy hanami, pakeba ni guluh namion, asi gabi pasu-pasu haganupan gulmi ni guluh nami. Secara khusus Bapa sadari onha nami martonggo hubani keluarga situa abdianto hulu. Iza Bapa inang simatuani sonari i rumah sakit penang masuk ruang ICU janah berangkat Yahuzai. Bastuham Bapa hamba campur tangan bani inang simatuani abdianto hulu. Masih harus umuma na terjadi bani keluarga in. Bapak itong hoka nami homa bani hasuman nami na marulang tahun na sa mingguan. Pahap kon ham, mabani si dia, na lambin martambah umur ni si dia, lambin martambah ko maahap ni si dia, pasu-pasu munay jalo si dia, bani guluh ari-ari ni si dia. Marmalas ni huruhan nami haganupan Bapa marhitihon ni na marulang tahun hasuman nami, janah hinorhon niin Bapa, gabi tarpuji ma. Goranmu dihut koma itong goka nami haganup kegiatan itong ahtongah ni kuria nami bani panorang sa mingguon. Ase hanami haganupan si partugas na patut rohku bani horja itong ahtongah ni kuriamu sa mingguon Bapa. Gabi marhasir siron janah pekut malahoin haganupan. Bapa haganupan parhorja ni kuriamu terlebih humbani pimpinan pusat rosidas kubani itingkat jemaat itong hoka nami ase ham na perguguhi ham na memberi malas niuhur ase haganupan parhorja ni kuriamu marhorja domu bani pelayanan nadop ito tuhokam janah gabi malas niuhur hinorhon niin Bapa gabi pasu-pasu bani haganu parhorja agi hubani anggota jemaat pe. Tokinari Bapa si hol tangaron nami ma hatamuna pinadasni inang PW berupurba. Bekamaya perhitianmu lahu padaskon hatamuin janah pasapasuham hanami. Asibui ijalo janah yohoka nami hatamuin nagabi tadah ni parguluhon nami siari-ari hupudian nyarion. Napuji na pasangak maguranmu Bapa. Marmulia maham marhitehon ni kebaktian nami sadarion rak mahita sonari rosi sado kahni dokahni. Amin. Sonari sihol mahita nalaho manangar ambilan naipadas inang penginjil wanita Ris Dameni berupurba ase ipasirsir hita uhur pakon pikiranta marhite doding mandoding hita humbani haleluya nomor 330 sia. Haleluya nomor 330 sia ayat sada 2 tambah ayat 5. Yesus haposanku.
Yesus do Tuhanku, bain batar-batarku, nagabe onjolan di hapor sayang, langbe mabiar ge bay parmaraan. Yesus do Tuhanku, bain pangajamanku. Dodingkon hita ayat 40. Yesus do Tuhanku, bain bakar-bakarmu, nagabe onjolan di hapor sayang, langbe Martonggo mahita. Nai bata bapa na maringanan is surga, martarima kasih hanami hubamu ibagas sadarion, halani iberiham ope panorang ban nami, boi manombaham. Rup hanami pakon kuriamu GKPS padang bulan on. Ijon mahanami Tuhan mamujiham, ijon mahanami martarima kasih. Janah ijon mahomani hanami manangar hatamu. Paruhuriham mahanami ase tararusi tarhapor sayai janah tarhorjahon hanami hatamu. Tondimu ma marhorjaban nami ganop. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, rohanami martonggo bamu jaloham hanami rapakon tonggo nami on. Amin. Hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta, hata ninay bata ambilan malas ni uhurba ni minggu ta sadarion, ay maminggu palmarum, tersurat may bani buku Markus bindu 10 sada, ayat sada daskubani 10 sada. Markus 10 sada ayat sada daskubani 10 sada sonon matar surat hatani Tuhan diar ihut-ihut kita ibagas uhur tabi. Parmasuk ni Yesus huhuta Jerusalem. Sanggah na lambin dohor si dia huhuta Jerusalem aima hubet pagi apa Betania nabani dolok jetun ai. Isuruh Yesus madua halak humbani susiani nini ma hubani sidia. Lahu mahani ma hudusun na ilubini main. Anjaha masuk kosihani ma hujai. Jupahani ma masada anak ni halode tambat. Na soongga ope hona ajak. Tanggali anjaha buan hani mama ai hujon. Jadi yang godong na makatahon banima ahado nabinahin nimain hatahon hani mama perlu doin bani Tuhanin anjaha podas doin paulakon ni hujon. Jadilah homa sidia anjaha jupas sidia ma anak ni halodi ai tambat bani sadalaba hapit darat ialaman ai gabi tanggali sidia ma. Jadi adong mahalak na jongjong ijay na makatahon bani sidia. Ahado na binahen na siamin. Itanggali na siam do anak ni halodin. Jadi hatahon sidia ma songon na hinatahon ni Jesus bani sidia. Gabi ipaturut ma. Ito sidia ma anak ni halodi ay bani Jesus. Ipaherbang sidia ma hiyoni bani gurung ni. Dopay iajak Jesus ma ay. Buedo halak na paherbang kon hiyoni bani dalanay. Na deba paserak kon bulung-bulung na maratah na itagili si dia huntong juma.
Halak na mardalan ilobi apa namangihut hun pudi mandilohon. Hosianna, pinuji manaroh ibagas goran ni Tuhan. Pinuji maharajaon ni bapata si Daud nasihol rohin. Hosianna ma bani iyanan nagicang. Jadi masuk ma iya hu Jerusalem, hu rumah panumbahan ai, anjadop ikawah kun haganup igot, laho ma iya hu Betania rapakon susiani na 12 ay dom mabot ari. Ay madas ni hata ni Tuhan ta. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Hita haganup na hinarga ni Tuhan ta, sadari on hanami jongjong imimbar on ope hanami pertama kali hujon. Hape do malobi 10 tahun hanami imedanon mangidangi. Jan hadoma pensiun homaha bani panorang on. Tapi puji Tuhan halani bere Tuhan dapat kesempatan mangidangi. Jan halang secara kebetulan raai tene, tapi on marahomani horja ai. Nalang ongga ni program hon, nalang ongga tuhui baga suhur pe, anggo porluni ni Tuhan ibere do panorang. Jadi goran huai ma penginjil risdamen ni purba, hutaha tubuhan purba tongah, do mamarjabu pakon bapa jesi jabat hun pangambatan. Ni ombah dong tolu, sada do pemar rumah tangga ay maborus di kahanan. 2 nari lape. Jana hanami sonari doma emeritus pelayanan terakhir ay mahun resort teladan. Jana maringanan sonari isi malingkar B. Langi kuburan dah dalam kuburan ay do. Jadi napuji ma Tuhan. Anggo boy ope hita ibagas sadari on pajupah. Si mau do baku GKPS padang bulanon. Halani lape ongga umar minggu ijon. Jana lape ongga homa mangidangi. Tapi on ma perjumpahan ta na perlobi mudah-mudahan jangan pertemuan terakhir ya. Hita ganup na hinarga ni Tuhan ta so maldo hita saparite ne apalagi songon hanami orang yang lahir di kampung dan dibesarkan di kampung so maldo diri isuruh orang tua. Jadi setorap ongga do inang nami maka tahun sonon. Meni si meni do pandiluan ku benoma inang nami. Alop lobi elau lobi ho hujabuni opung. Maraha hatahon lah hubani opung ai. Dihamgan pung nai hatahon ni oma. Sonai lah nim nini. Lau matungon hujabuni opung ni. Ya songon na roho nang. Hana perlu nini. Dihamgan nai hatahon ni oma. Baru ibere masada bukusan plastik hutonggor belbahul do ibagas tandok nini anggo halak tapanuli tandok do ibagas do pai hondos kun mai hubani inang namar suruhahu kan ibere do nini tapi ibagas suhurhu sanggahan na isuruh ai ayah hadunani sialobon hujah haperluan ni ai. Tapi dop kesihur jahon ay ibagas na tulus lang engkar jana hupadas kumapesan ay pasongon na hinatahon ni inang ay mahasil ni. Ganupan hita ongga do marsuruh pakon isuruh. Reaksi pertama sering na ihadapi hita anggo hita marsuruh tunggu dulu mama ini. Baru paduahon mungkin ini nombahon homa. Apa rupanya itu? Seberapa penting rupanya itu? Ay lau maho, lala doh majawabin ita. Halanya to kita lala doh majawab. Ya udah mama aja lah pergi. Lang perlu aku ini homa. Isuruh dan marsuruh on mahor jana somal. Tapi sanggah kita marsuruh totoningon jelas do iya tahun hita atap ipesan kon hita. Jana tujuan ta memang ase pesan ai das kubani alamat. Sonai dohomani anggo hita na isuruh
Ahana isuruh ai ma ihorjahon. Ulangi bunga-bungai, ulangi tambah-tambahi. Halani somalni nitip pesan bisa kurang, nitip uang bisa nitip pesan bisa tambah, tapi nitip uang bisa kurang. Yesus memberi tonah atau suruhan hubani dua susian ni ai. Tembat ijai halodi, anak ni halodi. Buan hani ma ai hujon. Anggo adong holi na marsukun masesonai hatahon perlu bani Tuhanin. Ai dasa balos. Lang pala tambakonon sonai ini Tuhan ai au pelang kuaru si homa ate masih sonai ate masih sonon. Perluin bani Tuhanin sai. Halani setiap hata atau setiap firman na keluar humbani pamangan ni Yesus sebenarnya AGP berusaha dunia lau menolak ai tapi saya saut doai. Jangan gue dihita bani M9 on lang ingkar susian na dua ai isuruh Yesus. Lang ingkar homa pemilik ni halodi ai ketika halodi ni ai itanggali sedia. Sukun-sukunnya ida saya na mga haduin masih itanggalihan himain. Lang itambahi susian ai, lang ikarang-karang, lang ibunga-bunga ay pala. Tapi hata na yan na taon ni Jesus, perluin bani Tuhan in. Kita ganupan, tanggoy suruh kita, perlu maay. Ganupan do kita orang percaya, ganupan do kita ala Kristen, suruhan ni Tuhan ta. Ay isa suruhonku sa inini Tuhan in. Isa do suruhon ni. Garama anak boru, nama posope, nama tua, agero sidak anak menjadi suruhan ni Tuhan do. Persoalan di gati, masih nama ningon au. Persoalan di gati, lang hubo tuai. Persoalan ni humani gati hita, ingkar atap manugan ni Tuhan, halani ahap tak gati mitor ipalubi hita. Salinaran sa Bapa Inang, ganupan do hita suruhan ni Tuhan. Lani ay tanda ni nasetia hita huban ni Tuhan, horjahon ma, misir ma. Ulang pala adong bata ahap human makatan, kalau pergi aku nanti, jangan-jangan begini. Iya dibilang atau entah tidak. Anggo Tuhan marsuruh, na pasti doa ya ganupan. Ya, segala perhorjaan na sinuruh ni Tuhan, na pasti doa ya ganupan. Jangan hita do gati makatahon kan, ada kok Tuhan nita. Tanden ni adong Tuhan, ramah hitai suruh, jangan horjahon hita ma suruhan ai. Aduh pai, na adong bata, isa dari hita dotong, gati do hita marsaksi, halani holong ni Tuhan doai, pasu-pasu ni Tuhan doai. Ketika berkat-berkat Tuhan itu perlu bagi Tuhan, anggo perlu ay bani Tuhan. Nah do responta, nah do sikapta terhadap ahan adop imiliki hita ay. Songon halo di natambat ay. Anggo isubut halo di natambat tene, posodo pe ay. Anggo nini bani bahasa Indonesia, lape ongga ay tunggangi. Anggo bani bahasa Simalungun, lang ongga do pe ay iajak. Somal ni kan halo di menjadi alat transportasi do ay. Membuan beban-beban, mengurupi membuan barang-barang. Tapi ay, halo di ay, posodo pe, lapi ongga itunggangi. Ay mahoma perlu bani Tuhan. Nah do anggo por ini halo di taay. Perlu pakai ni Tuhan ay menjadi armada atau transportasi ni. Hal ini memang lang adong transportasi ni Yesus bani panorang ay. Hal ini lang para halo di si dia. Anggo adong halo di ay bata dalam artian atap ahama iterjemahkan hita lobe halo di ay. Anggo perlu ay pakeon ni Tuhan. Anggo perluin bani Tuhan. Nahado respon, nahado sikap ta. Dupai sada hal na perlu garis bawahi hita. Ketika kita mengikhlaskan apa yang ada bagi kita,
perlu bagi Tuhan, perlu dipakai Tuhan, lang pinjam los tene. Nggo hutanami dong do pinjam los. Ini manginjam do, tapi lang ipaulak. Bahkan homa ni gutulan iya na manginjam ay. Palondo nini homa. Tapi anggo Tuhan akadon ini ipaulak do holi ay. Arti ni ay, terjemahan ni ay ibagas guluta siganu are. Kalau kita memberi, kalau kita ikhlas memberikan apa yang ada kita miliki dipakai oleh Tuhan, Dia akan mengembalikannya. Gubo iterjemah kon hita ay, anggo ipake Tuhan sinadonganmu ulang mayanggap ham pinjam los Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Anggo isobut ijon ipaulak doai, bahkan dilipat gandakan kembali. Amin Bapak Inang. Jadi jangan ragu mengikhlaskan, merelakan apa yang kita miliki anggo perlu ay bani Tuhan. Gari perlu bani tondong boy do ita mambere tene. Gari perlu bani tetangga ikhlas do ita. Apalagi mana perlu bani Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak miskin. Karena Tuhan itu sebenarnya pemilik semua apa yang kita miliki. Yang godong halo deta, kan halo ini Tuhan doai. Gu mati ini Tuhan kan mati deh. Tapi anggo manggolo ay, anggo jengis ay, jana perlu ay bani Tuhan. Tutu namaningon ibu kahita do uhurta ase sirsir, ase ikhlas, memberehkon ay. Segala sesuatu apa yang kita miliki. Ay perkara halodi malubi ay anggo itimur tengah, anggo bata isi malungon atap ipadang bulanon atap imedanon, naligan-ligan. Boy do ayo mani pakeon ni Tuhan. Apa yang kita miliki. Selama ay tongon-tongon iha perluhon Tuhan, percayakanlah tidak akan dirugikan. Meriti ambilan on saut do ganupan nani rancang ni Tuhan tak langadong na mangolati langadong na marhaboratan sa sonay manamin tong homani horja ni Tuhan itong atongan ni keluarga tabi itong atongan ni kuryat tabi ulang ma gabi si pangolati tapi gabi halak na tulus anjahana marhasir siron mahita. Lepas marhiti ambilan non homa ipatugah do kosion dos konsusian ay halo di ay bani Jesus. Ibu kasih dia mahioni ibayan mahutang gurung ni halo di ay. Iajak Jesus ma ay. Ay kendaraan ni Jesus memasuki Jerusalem. Maraha Jesus lahu Jerusalem menggenapi Sakaria sia ayat sia. Menggenapi ay. Halani aha na inubuat kon ni si Sakaria itu harus terjadi ningon saut koma ihorajahon Jesus. Bukan sia melobi Sakaria sia ayat sia. Doma ayat populer on, halani tiap marnatal iliturgihon doon. Riap hita mambasahon dua-dua ya. Sakaria sia ayat sia. Ayo kaum bapak sebelah kiri nami. Pensi. Ya. Maraha Jesus lahu Jerusalem. Salinare menggenapi ahana sinobut ni si Sakarias. Gabi raja do Jesus. Masuk ia hu Jerusalem mengajak halodi. Maramalas ni hurumaho ale burusion. Mase ise do burusion ay orang-orang percaya. Mase halani do maroh rajamu. Aima Jesus. Jadi pada orang ay sebenarnya Yesus hadir di Yerusalem adalah sebagai raja tapi bukan seperti raja duniawi. Ia roh di Yerusalem mengajak halode lambang kedamaian.
Nah tidak hanya gagahan, lang pitah menjaga harga diri, lang menunjukkan ase betul-betul berwibawa. Somal ni anggo masuk raja, dia akan menunggangi kuda pilihan, ase gagah, perkasa tumang, itatap halak. Sonai raja dunia on. Jadi Yesus masuk ke Yerusalem adalah raja rohani, raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati. Ia roh Yerusalem lahu mengadakan perdamaian. Nah terbayang bangsa Israel adalah karena mereka memiliki konflik dengan Romawi. Halani sidia ay majajahan ni Romawi. Sidia menganggap domaroh Yesus on, domaroh raja on, ipaluah mahanami humbani gumguman ni Romawi. Tapi na terjadi na siyang bapa pakon inang. Kehadiran ni Yesus sebagai raja masuk ke Yerusalem. Paluah kon jolmain humbani gom-goman ni dosa. Jadi Yesus Mesias ay marajata. Iya dohasa na boy paluah kon hita humbani gom-goman ni dosa. Kehadiran ni Yesus ay menjadi hal na sangat terpenting. Halani itangan ni dohasa adong perdamaian sejati. Bahkan anggo agipela pedas namin hita hujai. Anggo didakita kehadiran ni Yesus sebagai raja memasuki Jerusalem huta nama jenges ai. Kesan ni dia tidak perkasa, tapi dia di dalam kerendahan hati. Ia melawan musuh dengan kedamaian. Bahkan anggo didakita sampai diri ni sendiri disiksa dan mati tersilang ase saut penggenapan ni natar suratin. Ibagas iya do keselamatan sejati. Lang pita haluahon si sonari, tapi das kubani haluahon si magira ay. Bagas tangan ni Yesus doay. Jana ay do na ipestahon hita homa ibagas sadari on bani pesta palmarum atau lambe gorsing. Marmalas ni hurtumang maho ale kaum GKPS, ale kuria padang bulan halani doma roh Yesus si paluah ho. Ia lang mengajak huda jadi lang mabiar hita. Ia mengajak haludi poso-poso. Mengingatkan hubata kehadiran ni Yesus ai membain hita marpesta marmalas ni uhur marolopolop sadarion. Memang lang adong bata budaya pembagian daun palem. Tapi bani gereja-gereja tertentu adong doai ai macara ni sidia memperingati paroh ni Yesus. Tapi rado tu suku-sukun bata tene. Kenapa mesti daun palem? Masih nama ningon marlambe gorsing. Anggo si malungon marlambe gorsing tanda sukacita. Anggo getung atap getung kon lambe gorsing i atas ni labahta atap ilo i atas ni teras taai. Oh itu ada pesta. Gulang paroh parumain tap rumah baru. Langong ga dong sejarah ni bani halak si malungon anggo kemalangan igat tungkon lambe gorsing. Lambe gorsing ai, palem ai, palmarum ai malambang sukacita. Masih nama ningon ai. Atap sitong atap lang tapi adong dapat hanami piga-piga informasi. Tadapan palem on masih benar ni tumbuh-tumbuhan atau tanaman na kuat boy melewati berbagai musim. Atap sitong ay. Tapi anggo ay kibas-kibas kon makataon hosana, hosiana mabani raja na roh ini ni. Mengingat kon hubata, Yesus raja ay adalah si paluah. Yesus raja ay manatahan betul-betul menghadapi segala persoalan. Halani anggo catat hita tene. Sebenarnya sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, dom mabue ijai na mangintip Yesus. Ati gando Yesus ai takap hita nene.
Tapi justru di hita bukti dari ketahanan ni Yesus. Lang na isuruh halak ia roh Jerusalem, tapi na isuruh hatan ina ibatado, dia sendiri datang ke Jerusalem. Jana sebenarnya ketika dia masuk ganuk dosimbuai ay makatahon, Hosian nama bani na inaguri atas. Hosian nama na roh ibagas goran ni Tuhan. Pina supasuman ini. Ieluk-eluk kon sedia do ia dipuja-puji do sedia. Ipuja-puji sedia do Yesus on. Ado maroh raja namin ini. Tapi na terbayang bani pikiran ni sedia. Kembalilah mungkin hanami holi hubani zaman kejayaan ni si Daud. Dunia ondo na ipikirin ni colma. HP Yesus roh hujai laho mengadongkon misi keselamatan. Ase penderitaan ni Yesus sebenarnya setelah minggu palmarum doma imulai penderitaan ai. Minggu-minggu sengsara do bata sebenarnya anggo secara kalender gerejawi itu ngatongan ni kuriata. Tapi masih boh hita mar pesta, masih boh hita mar malas ni masih hita mar palmarum karena sudah datang juru selamat kita. Kan ondona perlu. Jadi marhosian nahita sebenarnya tonggo doai paluahanami paluahamahanami tonggo tarombang doai ketika hita marhosiana atau nita ma paluahamahanami humbani segala kekecewaan, paluahamahanami humbani pertikaian, paluahamahanami humbani persoalan-persoalan pribadi, persoalan dengan tetangga, persoalan lingkungan hidup. Minggu sadarion sekaligus hari bumi. Peroni Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, lang pita menyelamatkan hita jolma. Terkadang kita egois ya sebagai manusia. Demi kepentingan nita tong, demi haperluan ta, age korban pohon-pohonan. Demi masuhuni na perlu bata, age maseda ganupan tanoh. Demi halas seonta ipatipal honhi ita sagala topoh-topoh atau sampah-sampah mangaro tanoh dihut do ita sebenarnya na mangaro. Paroh ni Yesus su dunia on, permati ni Yesus i kayu salib ai, lang pitah paluah konjolma. Agepe manusia adalah ciptaan istimewa di hadapan Tuhan, tetapi ikut serta menyelamatkan alam tak. Asegabe hasoman ni Tuhan mahita hatahon hitama perlu bani Tuhan selamat lingkungan hidup. Halani ay ramat tangan tak makorjahon merawat menjagai segala lingkungan tak. Persoalan sonari na hebat ay maplastik. Ya undang-undang atau peraturan ibain hukuman hubani na membuang sampah sembarangan. Tapi setabi mabani na bujur maruhur na dok makusangi atap na membahen hutas ni sampah ni bungkus permen dan bungkus ni roti ni. Saya dong dohalak komana tega hunbani mobil nama harga, hunbani mobil harga ratusan juta membuang sampah di tengah jalan. Anggo isuraki halakan lang mungkin. Tapi sadarlah kita, anggo buang kita sampah sama dengan menodai rumah kita sendiri. Sampah menjadi musuh doa bata. Ningon ipaluah do hita homa hunjai. Ningon maluah do hita humbani persoalan-persoalan ai. Anggo hanangon do mani ai. Halanya pempres do holi seguni sa plastik begel. Iti pal hon huparet nami ai. Semabui mga kataya ido maburat halani na marisi doa sa ibe kujay. Ana si ol sebuton pasal on. Keselamatan na binereni na ibatahu bata. Ulang pitor pikir hita untuk si magira ay tumangay. Baani kehidupan ta si sonari pe Tuhan menyelamatkan hita. Tuhan ingin memberkati kita anggo hita rahomani suruhan ni Tuhan menjaga lingkungan on. Lang dua hali na ibataman pa dunia on sahali doai. Yondos kon doai asa iramot kon hita. Halani izin mahita beraktivitas, izon mahita homa manombah Tuhan, izon mahita berkarya, izon mahomani surah-surat ta age rapakon nyong bata. Kalang isura-surah kami awang-awang holi
pahopumukan i dunia ondo kan di tanah ondo ijondo ganupan hita itu tapkon nei bata manggolo. Jadi keselamatan nabi nereni Tuhan ta patut marhosian na hita, patut marmalas ni uhur hita, anggo halakai paherbangkon rating-rating idalan, hita membuati rating-rating na idalan ase ulang adong sampah. Dupai lingkungan hidup ta gati doho mama seeda halani sembarangan hita manutungi sampah apalagi plastik terjadi polusi. Anggo terjadi polusi hita doho mana menghirupai. Hita doho liho mana batuk-batukan halani ai. Hita doho mani holi na mungkin infeksi paru-paru pakorhoni ai. Hita doai anggo hona hasumanta. Hita na isobut ijay haganupan hita na tinopan ni Tuhan ta. Ase salinari tanda ni nadop ijalo hita, tanda ni na isambut hita, tanda na dop marhosian na hita sadari on, sitong maai ihorjahon hita lang sekedar bagian ibadah. Doma beribahin hita ai tatanan ni ibadah, tapi gabe sitong maai homani gabe gerak di kehidupan ta hulubian ni arion. Marhosian na mararti doi homani kaum muda membentengi diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik. Lingkungan taon lang pita persoalan sampah, tapi lingkungan taon banyak juga manusia-manusia sampah. Disebut manusia-manusia sampah. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi dan tidak memiliki masa seolah-olah ya songon nalang adong bi masa depan nih. Berhati-hatilah, bentengilah diri, jagalah kekudusan diri kita sebab tubuh kita ini adalah rumah Allah. Kaum muda terlebih yang suka bergabung dengan kaum muda yang lain, tetapi bentengilah diri, jaga hita madirita. Halani akulat ta ondo nahina holongan ni Tuhan. Anggo isasap Yesus dosata, anggo itobus kita humbani utang-utang ni dosa ai matanda ni na harga hita ilubi ni Tuhan. Halani ai patut pake hononta goluh taon menjadi goluh nahina rasuh koni Tuhan ta. Guhalode perlu bani Tuhan, diri taon pe perlu do bani Tuhan. Ase menjadi pribadi-pribadi na tongon-tongon sitong-sitong maka guluhkon pertubuson ni Tuhan ta. Dan terakhir marite ambilan on. Yesus panorang ai masuk ke Jerusalem disambut keramaian. Hita pe sambut hita ma Yesus ai menjadi juru selamat kita. Hataon ham hubani dirimu. Risdamen ni tidak ada lagi juru selamat yang lain kecuali Yesus Kristus. Biarlah Yesus ai tongon-tongon isambut hita setiap hari-hari kehidupan ta. Lang pita hari perayaan tumang sitong-sitong maamin kon hita pita iya do na menjadi juru selamat ta. Tongon-tongon aku sebuah kesaksian ini pagi ini ya. Nasugot jam-jam 8 lang enak wah badanku. Ukur matensiku. Pertama kali diukur 153/93. Iya. Unang terbado-rado Tuhan do mesopat komani huakuhon. Baru saya kan kita semakin takut. Diukur lagi 173/97. Iya. Nah adon niku. Atap isenokan inang na parlobi manjupai hanami. Aku memejamkan mata dulu ya. Aku butuh konsentrasi. Aku butuh istirahat niko. Huban inang penjaga gereja sonai do niko. Masuklah inang di dalam inang duduk ini. Puji Tuhan. Niku do ibagas tunggok kulalap. Tuhan. Langa dong dana boi mitoro. Megetih konau sadarion. Sama hubunganku. Por ini hubungi pepar kebaktian pagi. Mungkin adong doh jadwal ni siang. Tongon, aku jam 10 masih melayani ini. Saya minang Tuhan do si paluah hita. Ningon ni hap-hap kon hita doai. Anggo perlu nini Tuhan dengan cara apa Tuhan memberi petunjuk. Papodom hamlah lobi nini Bapak. Papodom memang sabor nginon hurang ganjang jam tidur ho. Papodom ham. Tapi halani nado naik kontensi. Hujay naman pikiran usai. Padang bulan tensi. Ay naman lalap pikiran.
Ay sa boy tarpodom. Bahkan roh naik ni batin siya. Maniku lang si patangi-tangi yonon. Hata ni Tuhan do si tangiyon. Langsung aku mandi air dingin. Puji Tuhan, domadas boy padas konfirman sadarion. Mudah-mudahan firman on tongon-tongon ia kuhon hita dan ia men kon hita. Hanya Tuhan juru selamat. Bila penting kata Tuhan, itu boleh saja terjadi. Langa dong na boy malanglangi. Anggo perlu ni Tuhan, horjakon hita maay. Anggo perlu ay ba ni Tuhan, bereh kon hita maay. Ulang marborat ni uhur, hala nilang onggar ho miskin ni halak homa na mambalusi hata ni Tuhan. Langro otoni, langro mahua-mahuani. Agi pigati pandangan ta do ko si pokku tau sungon na sonon-sonon ni do ni ahap ta duay. Persan-persan ta duay, tapi iha persaya hita anggo perlu ni Tuhan. Say saut do haganupan ay. Hala ni ay. Pikir hita mak na perlu ba ni Tuhan in. Malulah kita ya hanya memikirkan diri kita, pahopuk kita. Malulah kita sebenarnya ya. Kita harus berpikir juga memikirkan apa ya yang perlu bagi Tuhan. Apa ya yang perlu bagi umatnya. Apa yang perlu bagi jemaatnya. Apa yang perlu bagi hamba-hamba Tuhan. Itu sama dengan memikirkan Tuhan. Halani ay mahumani sarana, ay alat, ay perpanjangan ni tangan ni Tuhan. Jadi sekali lagi ketika kita berhosanna, saya saut mahaganupan sagala misi ni Tuhan halani rahita mamerluhon ay. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan hatamu nadop mengingatkan hanami sadarion. Bahasa ipake hamdo hanami menjadi suruhanmu. Ipake hamdo mani na adong banami untuk haperluanmu. Pasu-pasu hama hanami asa menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat hubani suruhanmu. Tuhan, malas do tumang uhur nami ibagas sadarion. Halani boy hanami marpesta palmarum. Ay menyambut kam nagabi raja. Juru selamat nami. Napaluahkon hanami humbani segala. Bentuk-bentuk keterikatan, ketertekanan. Halani kuasa ni sibolis apakon dosa. Terima kasih mabamu. Marolopolop mauhur nami. Marmalas ni hurmahan nami. Halani do maroham si paluaham hanami. Tuhan martonggo doho mani hanami hubamu ibagas berbagai halas seon nami terhadap alam sekitar nami, terhadap dunia on. Ampuni ham hanami Tuhan, jana manggora tongtong tondi muna pasing mengingatkan hanami. Sehaгаnup hanami peduli, seganup hanami masarihon rumah nami ay dunia ciptaanmu on. Terima kasih mabamu hasomani ham homani perdalanan ni goluh nami sadari on, ulang adong hanami mahua-mahua. Halani ham tetap maperguguhi makasomani rosi menjagai daging apakon tondi nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalham hanami rapakon tonggo panginduan nami. Amin. Paima yondos kon hita galangan ta tangar hita malobe hatani nai bata nagabi onjolan bata laho manggalang ay manatar surat bani pesalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni uhuru bani nai bata anjah galari ma bagah-bagah mu bani sitimbulanin sonari ondos kon hita ma galangan ta.
biate tu pama ai negara tanah lembu laut nolak iberata jenges para doa ganu ganu pasu-pasuni si mada kuasa Tuhan naik bata Riap mahita jongjong martonggo mahita mangondoskon galangan tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop niuhur harohani segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu halani humbamu do ijalohan nami pasu-pasu nago kandear pakon nalaingan. Bani panorangon isombahkon hanami do hubamu nagabe galangan nami, diri nami pakon humbani hinadongan nami, nadop bineremuin. Pasu-pasu hama galangan na sinumbahkon nami on, gabi galangan nama pasing, namambahen harajaonmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hama uhur nami, marhite tondimu, asel lambin ididah ibotoh, janah ihamalaskon uhur nami bueni silayak-layakmu. Nadop ijalo hanami pakon nasihol bereonmu ope huban nami. Ajari hamahan nami laho mangundoskon galangan nami na patut galang konon nami hubamu. Jalo hama galangan pakon tonggo elek-elek nami on. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tondui daging uhur apa gogohne. Tondui daging uhur Tuhan na ibata Bapa nami na inaguriatas, biate tu pamahatahonon nami hubamu, marhite na duma ijalohan nami hasasapan ni dosa humbamu, sonay ambilan na mader na do pinaondos ni juak-juakmu.
bani ganup na ijalo kuriamu bani panorang on, gabi gugo main na laho mandalani perguluhon nami si ganupari. Bani na ipestahon hanami sa darion hari bumi sedunia, gabi si pardihu matongon hanami, laho bertanggung jawab pakon makargahon ganup na tinopamu na adong itanohon. Jan hagabi halak Kristen na bertanggung jawab mahomahanami, laho menjaga haborsihon ni rumah, dalan, ianan wisata, terlebih rumahmu na mapasingin. Asim merhitehon ni ay, lambin termulia goranmu isap tanohon. Terima kasih mabamu Tuhan. Ibagas Yesus Kristus, ipaondos hanami ma, tonggo nami on. Amin hamba panami na inaguri atas, sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaonmu, sa saut maharosun ihurmu inaguri tongaon, songon na inaguri atas. Berihama ban namin sa darion haguluhan ari-ari. Sasaphama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dokpak hanami. Ulang hanami bubayham hu parlajuan. Palua hama hanami humbani pangago. Ay hamdasi ada laho manasiam janah tetap manasiam ulang mubah-ubah anjahalam bin surung maibagas horjani Tuhan in aibotoh nasiam sedu nasoya halo jaun nasiam ibagas Tuhanin jalhita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata ipasu-pasu anjahai parorot Tuhan na ibatama hita isundangkon Tuhan na ibatama bohini hubata janah maidop mauhurni mangidah hita idopakon Tuhan na ibatama bohini hubata janah ipasorap madameni bani tonduit tabe. Amin. Selamat hari Minggu mabata haganupan. Narober ibadah sadarion age nalang roh garejaon. Horas